دمن و خوندنا انجمن خوجه‌ای انجمن اجتماعی کردی ده لباجار ديرك بیرانینا بورینا سو 6 سالان لسر کوچا داویا بارزانی نمر هاته وجاندن. با آماده بونا جمارک مزنج خلک ديرك هاته زندو کرن. گوتنا انجمن خوجه‌ای و ریخستن جواتا سویل و گلک پارچه هلبست هاتنا خوندن. محمد صبيح اندام مكتبه سياسي دي بارتيا وكهويده تكسكر كو بارزاني ديروكا كردايا منا وجهي انجمنا ديرك ام دبينن مروفكي براستيش اجماعتي ويا وام ايرو لبي دوزا وينا لسر ريبازا وينا ام يتم البيرا خبينن جبر برزاني براستي ديروكا كا ودفيد ديروك ده حمون نرخن مروفاتيه بيك انينا هر دوی بیر آنینه ده اندام کمیته ناوندیت پارتی دموکراتی پیشورو ده عباس حنیفی گوت بارزانی چیایی که بلنده ام همو لسر ویره بازینه. ملا مصطفى برزاني نابي بارتيا خو ملا مصطفى برزاني بين نشانك نشاني كرد چیای هر بلند چیای کردستانی ملت ملا مصطفى برزاني قياداوي كري وشو خبا مناضل وخباتكار جدين او ملت نامري ام سوزدن ام سرفيري بازه وطنيتي كرديتي ام بمشن جنا کرد بیجا بارزانی bavê netewa kurd tagirê mafê jinê bavê kurda ملا مصطفى بارزاني gelek ji bo kurda re kir taybetî ji jinê re ji roja roj de destgiriya jinê dike û alîkariyê jê re dide û wek dê û keç û alîkariya wê dike û destê wê digirêt hemû mecalata de û em îro bîranîna barzaniyê nemirde bavê kurda em dixwazin rêya wî bişopînin û her em ser rêya wî bin. لشيخ محسن وكو اولدارك دبيجا قالك ستم لملت كرد بو تا خدا اذ مالبات دياري جوارا ريكر ملت كرد ملتك قلكي قديمة وجبريا ميلاد بهزار صالة أوا ملت كرد تضحية كريا تضحية بر حريتها خدا بيشكتنا خدا سفرازيا خدا أو جميع ثوراتها تشيبون تمام تضحية هاتن دانين مشاهيد دانين شهيد ما جهة قداستنا حقيقة أمان بن في ظلم في جورده حتى خد تعالى أبو عائلة ممتاز مراريكر خد تعالى فرش مراريكر أبو عائلة مالا برزاني وتضحية بخوا بمال خوا بجميع تشتركوا مثلك دسي وادا هي بيكرن وتبرفي ملتي ذكرن المسكينيكي جالك خيرا بارزانيت بيرهاتنا كردوارية و کرتا پجراندنه د جهان ده هر وها ناسنامه گلی کرده 36 سال در باز من لسر کوچا داویا باب نتوا کرد بارزانی نمر لی خلک ديرك دبیجن بارزانی بر باز اخوا ساغه د ملت کرده و او هر بمینه جديرك احمد صوفي آرك